Ubwongereza bwatangaje urutonde rw'ibihano bugiye gufatira u Rwanda mu gihe hadatewe intambwe igaragara ishyira akadomo ku makimbirane mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo bihano ni ibihe? Ibyo bihano birimo kutitabira ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru byateguwe na leta y'u Rwanda, kugabanya ibikorwa byo kwamamaza bakorana n'u Rwanda, guhagarika inkunga y'imari ihabwa leta y'u Rwanda uretse igenewe abakene cyane, gukorana n'abafatanyabikorwa ku bihano bishya bishobora kugenwa, guhagarika inkunga y'ahazaza mu myitozo ya gisirikare ku Rwanda no gusubiramo uburenganzira bwo kugura hanze ku gisirikare cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yatangaje ko Ubwongereza bweruye bukerekana uruhande buriho mu kibazo cya Congo, kandi ibyo bihano bwatangaje bibabaje. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu biha leta y'u Rwanda inkunga nini y'iterambere, buvuga ko bumaze guha u Rwanda arenga miliyari 1 y'amapawundi muri iyi myaka igera kuri 25 ishize. Ubwongereza buvuga ko buhangayikishijwe n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwa Congo, aho umutwe wa 23 ugenzura imijyi ya Bukavu na Goma. Ubwongereza buvuga ko hafi ya miliyoni y'abantu vuba bavuye mu byabo. U Rwanda ruvuga ko ibihano byatangajwe n'Ubwongereza nta kintu bifasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyangwa ngo bifashe kugera ku gisubizo kirambye cya politike muri amakimbirane. Si ubwa mbere Ubwongereza butangaje ibihano ku Rwanda, kuko muri 2012 bwahagaritse inkunga bwari guha leta y'u Rwanda ubwo yashinjwaga nanone gufasha umutwe wa 23. Ku birego ko u Rwanda rwohereje ingabo gufasha 23, abategetsi b'u Rwanda bagiye babihakana bavuga ko hafashwe ingamba zo kurinda umutekano warwo ku mbibi byonyine. Mu itangazo risubiza ku bihano byatangajwe n'Ubwongereza, u Rwanda ruvuga ko nta shingiro bifite kwibaza ko ruzashyira mu kaga umutekano warwo n'abaturage barwo. Ubwongereza buvuga ko u Rwanda rushobora kuba rufite impungenge z'umutekano, ariko ngo ntibyakwemerwa kuzikemura mu buryo bwa gisirikare. Ubwongereza bwongeraho ko aya makimbirane yakemurwa gusa mu nzira ya politiki. Ubu Bwongereza kandi bwanasabye leta ya Congo kuganira n'umutwe wa 23. Ubwongereza bwatangaje ibihano nyuma y'iminsi mike David Remy ushinzwe ubanye n'amahanga bw'iki gihugu asuye Kinshasa na Kigali akabonana na ba Perezida Tshisekedi ndetse na Paul Kagame. Ibi bihano bisobanuye iki ku Rwanda? Ubwongereza butangaje ibihano ku Rwanda nyuma y'uko u Rwanda ruhagaritse amasezerano yabwo n'Ububiligi hamwe na leta ya Amerika yafatiye ibihano bwite Richard General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere. U Rwanda ruvana igice cyayo cy'ingengo y'imari mu nkunga zitandukanye hamwe n'inguzanyo. Mu ngengo y'imari yarwo ya 2024-2025 ya miliyari 530 z'amafaranga y'u Rwanda, leta ivuga ko 63% by'iyo ngengo y'imari izava mu by'igihugu kivana imbere nk'imisoro n'ibindi, naho ibiva hanze bikaba 13% by'iyo ngengo y'imari. Ubwongereza usanzwe ari kimwe mu bihugu biha leta y'u Rwanda inkunga nini. Kuva mu 1998 kugeza muri 2023, leta y'Ubwongereza ivuga ko yahaye u Rwanda inkunga irenga miliyari 1 y'amapawundi yo kurufasha mu iterambere, yafashije kuvana abantu barenga miliyoni 2 mu bukene. Imibare itangwa na leta y'Ubwongereza itanga ishusho y'inkunga iki gihugu giha u Rwanda mu bigeraniwe no guhagarikwa kubera intambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko ingamba zo gufatira u Rwanda ibihano zafashwe n'Ubwongereza bubyita igisubizo mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo hari ukubagamira ku ruhande rumwe ndetse ari ibintu byo kwicuza. Minafete yatangaje ko bitumvikana gutekereza ko u Rwanda rushobora gushyira abaturage barwo mu kaga no kudebeka ku mutekano warwo, garagaza ko izo ngamba ntacyo zafasha Congo mu bibazo irimo ndetse nta n'uruhare zatanga mu kugera ku gisubizo kirambye cy'ibibazo by'umutekano byo mu burasirazuba bwa Congo. Kwa 25 Gashyantare 2025 nibwo Ubwongereza bwasohoye itangazo rikubiyemo ingingo zitandukanye ariko zishinja u Rwanda kugira uruhare mu ntambara ihuje umutwe wa 23 uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bimwe n'igihugu cyabo n'ihuriro ry'ingabo za Congo. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya guverinoma y'Ubwongereza bishinzwe ububanyi n'amahanga, Commonwealth n'iterambere FCDO. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko izo ngamba zafashwe n'ab'i Londres mu guhosha intambara yo mu burasirazuba bwa Congo hari uburyo bweruye bwo kubagamira ku ruhande rumwe ndetse ari ibintu byo kwicuza. Iyi minisiteri yagaragaje ko bitangaje kubona bitekerezwa ko u Rwanda rwashyira ituze ry'abaturage barwo mu kaga ndetse rukaba rwadebeka ku mutekano warwo. Yatangaje ko guverinoma ya Congo ari ifite byinshi byo gusubiza kurusha urundi ruhande urwo ari rwo rwose, rwaba rw'imbere muri iki gihugu cyangwa mu karere. Minafete igaragaza ko ubwo bimeze bityo, Kinshasa ikomeza kwitarutsa ibikorwa bibisha byayo ku mpamvu zigaragarira buri wese. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yakomeje ivuga ko komeza kutaryoza guverinoma ya Congo ibikorwa byayo ikataje mu birimo kugirira nabi no gutera abaturage bayo no gutera ibisasu ku bice bituyemo abanyamurenge bo mu ntara ya Kivu y'Epfo, bituma Kinshasa ikomeza gukomera ku ngingo yo kwifashisha ingamba za gisirikare zigatuma intambara ikomeza gufata indi ntera n'abaturage bakayizaharira.
iti u Rwanda ruzakomeza kwishingikiriza no gukaza ingamba zarwo z'umutekano nubwo Congo n'umuryango mpuzamahanga bikomeje kutazemera cyangwa ngo bibe byazitanga. Ibibazo by'umutekano muke bigaragara ko bikomeje kungura mu buryo buziguye cyangwa butaziguye umubare munini w'abafite aho bahuriye n'iyi ntambara. Hagaragajwe kandi ko u Rwanda rurajwe inshinga no gukorana n'ibihugu bitandukanye ku ngingo yo kwimakaza inzira y'ibiganiro iyobowe n'Abanyafurika, ndetse igihugu kikanahamagarira umuryango mpuzamahanga kuyishyigikira na cyane ko ari izageza ku gisubizo kirambye. Inshuro nyinshi u Rwanda rwakunze kugaragaza ko umutekano warwo ugeraniwe bigizwemo uruhare n'imvugo za Perezida wa Congo Felix Tshisekedi akunze kuvuga ko azatera u Rwanda agakora ubutegetsi buriho. Ibyo kandi uyu mukuru w'igihugu yabifatanyije no gutera inkunga abajenosideri bo muri FDLR anabinjiza mu gisirikare cy'igihugu cye wo kubafasha kugaruka kurangiza umugambi wabo wa jenoside. Mu minsi ishize ubwo umutwe wa 23 wigaruraga umujyi wa Goma, hagaragajwe uburyo Congo yari yarawutundiyemo ibikoresho bya gisirikare bihambaye ku buryo bugaragarira buri wese ko ibyo bikoresho bitari byo kurwanya 23 umutwe muto ugizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwayo. Icyakoze ibihugu bimwe ndetse byagize uruhare mu gukurura ayo makimbirane cyangwa biyungukiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byakomeje kwirengagiza impungenge z'u Rwanda, ahubwo bigakomeza kurwegeka ibibazo bya Congo bikwiriye gukemurwa n'abayobozi b'icyo gihugu. Reka tunyuze amaso muri iri tangazo. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane riragira riti Rwanda regrets measures by the UK. Kigali 25 February 2025. The punitive measures announced today by UK government in response to conflict in Eastern DRC, where the UK has now clearly chosen a side, are regrettable. It is unreasonable to expect Rwanda to compromise its national security and safety of Rwandans. The measures do nothing to help the Democratic Republic of Congo, nor do they contribute to achieving sustainable political solution to conflict in Eastern DRC. The government of DRC has a lot more to answer for than any other party within the DRC itself and the region, but gets away with all manner of violations for reasons that are obvious to all, consistently not holding the government of the DRC accountable for repeated attacks on its own citizens, including the ongoing discriminate bombing on Banyamulenge villages in South Kivu, encourages the DRC to double down on military power, prolonging the conflict and suffering of civilians. Rwanda will continue to insist on security guarantees, which the DRC and the international community have so far been unwilling or unable to provide. This perpetual situation of instability seems to benefit directly or indirectly a number of those associated with conflict. Rwanda is fully committed to working with the partner states on the ongoing led mediations process and calls on international community to support this effort, which is the only credible pathway to a negotiated solution.